Komanda wa borithi wa Rari Stephen Kirui niwe wikirite mukonde kuhanika kwa mitino ino, akiuga kuri na uhoteteku wa mitino ino gucungirirwo ni kibii kinene barabara-ini nene ya kuma Rironi guthie Kimende na mwena wa Ngobi. Vile nilikuza ile nika lose control. Sasa vile lose control nikakutana na hiyo gari. Mugwanja hari aria makuire ni arume atano na atumia eri, guku atandatu aria magurarire makiguthukio thibitari ngurani, hamwe nacio Kijabi na Tigoni. Lori yuko ni fateka yacemania na Nissan ikwambataga mwena wa Naikuru ya gutha na thutha na soka ya gutha Nissan ikwambataga na Naikuru. Kuringana na ndereba wa rori ya mahua uria uhonokire mutino-ini uyu, aratariria uria gugutumanite undu ndereba ndangihotire kuona mbere gukiroka gukia, no agitetio ni matereba a matatu aria thengia wa riera guthuka no mararugamia ngari ciao mikira-ini matari na kihariro magicaria athii a gukua. Kuna Nissan ilikuwa na pepa. Sasa ikapepa na ikaingia barabara kama vile nimekaribia funga break, nikaifikia nika lose control, nikakutana na gari ambayo ilikuwa inatoka Nairobi kielekea Nakuru, na hapo sasa lori ikaanguka. Atwarithia a nduthi, matereba na ahuthiri angi a barabara ni maikeirio ihoya ria gukorwo na umenyereri barabara-ini, kuona mitino ino yahanika muthenya umwe tu thutha wa andu angi ana a itura ria Ngarariga Limuru gukwira mutino-ini uria urahuanikire Kinungi o barabara-ini ino ya kuma Nairobi ugithie Naikuru makiuma mathiko. Handu-ini ha Inooro TV kuma Rari kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.